angikhonza uJesu ofana njalo. Inkinga yami engihlupha ngalo Jesu ufana njalo nje, ufe ngo-April, afe ngoMarch, afe ngo-April, afe ngoMarch, afe ngo-April, afe ngoMarch, ngiyadideka. Angimkhonza uJesu ofana njalo, angimkhonza uJesu ozala njalo mhla ka-25. Jabe inkosi zelwe, ngiyafisa nami sengathi ngazalelwa izalelwa enhlizweni yami. Uzothandaza kubanika nje uJesu ingane uzelwe phela, uzothandaza kubani ngalezo nsuku. Macula sithi usesimele ezulwini lo wakho kubethelwe. Ngomgqibelo uthandaza kubani akakavuki ngesonto kwabafili, wenzani? Bazalwane, angifisi isikholo ukukholwa okuserious ngeinsuku ezithile. Abantu bona sebeyiconconca sebeqonde bethento ngoba kuthiwa usuku siye emhlungwini benkosi yethu. Ubona into nje entsha ngempela khonto ezokwenzeka. Siye emhlungwini. Hawu kazi imali yakuthini kuwe? Uphu Maria ngoba usemathuneni. Kasi kuthini kuwe Maria? Uma indoda nakhe izokhashelwa. Siyakhulekisa Maria, qina ntombi. Uqina kanjani uMaria? Uqina kanjani uphi? Umdlalo bazalwane, enabantu bayawuthanda umdlalo. Uma ufuna ukubona abantu abaningi ekukhonzeni uNkulunkulu, yilabo abathanda ukumkhonza kudlalwa, abaserious bayingcosana, abadlalayo inqwaba. Ngisho thandaza lento ayihlangana. Ngikhuleka kuwe Jesu ngwele. Njobulenga nje siphambana. Ukhonza amadlozi ke namhlanje. Njobulenga nje. Ngithi uzongibona emesiyolungileyo. Njobulenga nami ngilenga nawe. Yini yona leyo? Bazalwane, mase sikholwa sifunda ngisho ukukhuleka, asibhudi, sikhuleka izwi, asibhudi, asidavuzi, sikhuleka izwi. Ngoba umakoti uyacola. Uyezwa, sewuyezwa uthi akumnandi kanjani mayicola. Uyezwa manje. Uyabona nje ubuvungaza ungundazela uyacola. La ngibona kahle khona tu ukuthi ucoleka kahleke ngoba akufuneka shaya ihlombe mayicola ngoba akumnandi mayicola. Kunezinto ezikhishwayo, khona into ezifakwayo engangeni kamnandi. Iring leni ifakwa ngensipho, ayingeni kahle kodwa yiyo. Uyazi ngikusho lokhu sesiyathandaza. Inhliziyo yami ibhlungu ngoba ukukholwa okungesikho bayakuthanda abantu. Ukube sonke lathi angithi vele lafika lona ke le vele ivangeli khoma la vele lafika lona ke le kuzimpucuko okungezelona ivangeli. Manje ke sisenkingeni yokubuyisela inqolo emseleni ayibuyeli. Ngoba kwezokhakhe hayi ivangeli. Kwezijalimani zomama hayi ivangeli. Bakhumula icholo bafaka ijalimani kwathiwa sebekholile. Imithi iyo le abevele ethakatha ngayo kunje isidwaba sekho sekuyishweshwe. Futhi akasakudlisa etshwaleni ngoba akasayetshwaleni, usekudlisa etiyeni. Uthuthe ngale inkambe nemithi yokudlisa uza ngapha etiyeni. Ukuthula kube nani? Hayi bazalwane, ukuthula kube senkonzweni. Amatshe masha imessage ndala. Mayindodana umuntu enikhulula. Ningabakhululekile impela. Mina wazana sengiyazi sengimkatshe ubomvu kushumayeleni. Alithandeki nje iqiniso. Uyazi uma ufuna ukuthandwa abantu khuluma amanga. Abantu amanga bayawathanda. Bawathanda noma bazi ukuthi angamanga. Bazi futhi ukuthi awazi ukubasiza kodwa uma kungamanga alungile akhulume.
amanga bazalwane niyazi amanga lana akhokhelwa imali. Mhla uJesu wami evukile kwabafile laba gadile bagijima futhi hey usevukile kuthiwa bambani la ningaphindi leyo nto nisho anothi mabe nibuza nitheni lele babe ngalele anothi nitheni lele nilele kwafika abafundi bakhe bamenze njani bameba bamtshontsha anosho njalo bambani la angithi nani yasebenza nizile ngento eningi emsebenzini yebo bambani la thula umsini kuthiwa kuze kube namhlanje kuze kube nini bazalwane kuze kube namhlanje ngoba amanga kanti ayabulalisa ngiyawesaba aqimula uAnaniya noSafeli baqimuka bequlwa amanga behlulwa ukukhuluma iqiniso ukuthi mase sidayisa iplus sayibona imali siningi sathi nathi kuyihlephulephula kwangeke bebekho inkinga kodwa bathi asithathanga lutho bafa ngoba amanga ayadayisa number 2 ayabulala. Manje uma ufuna ukuthandwa njengabantu qamba amanga uthi bahle noma bebabi uthi bangcwele noma bengcolile uzokuthanda. Sindiswa lapho umuntu ethendeni ayesonto lakhe afike ufakaze ngamandla kaJesu bamncwabe uthi eqeda nje ukufakaza kube ngiyisifebe bengiganga bengitshona woza la akho sifebe la yes bantu bami khona isifebe la zithi ifebe cha usho zona ziyazi ukuthi ziyizo kodwa ayifuni ukuthi kuthiwe ziyizo noma ziyizo ngcono zivuma ukuthi aziyizo ukuze ihlale ziyizo ngoma ivuma ukuthi ziyizo zizophenduka abangizwa abazalwane akakwazi ukuvuma maqeda ngayishindle lempi awu amen manje amanga ayathandeka mufuna ukuthandwa abantu noma ufuna ukucela imali kubantu icele ngamanga bazoyikhipha abantu abafuna ukukhuluma iqiniso sebehlula mina bafuna amanga nje mina mangicela imali yabantu etendeni ngikhuluma nje iqiniso ukuthi nginetende la ngibiza imali engaka ngiyalikhokhela nginemoto ngiyayikhokhela ngineteam iyahola sisupporteni ngikhulume nje iqiniso lutho ukunikela bafuna amanga abantu bafuna amanga into zakho zonke zingaba nenorox ufuna ucela usizo abantu kulethende kule nyanga liyadliwa abazalwane bazoyikhipha ufuna uzuqamba amanga ngoba amanga bayawathanda alikho itende elidliwayo alindawo mali ngakhokhela likhona kodwa akaze kushuthi seliyadliwa kodwa ukuze benikele qamba amanga ngoba bayawathanda abantu amanga Tomnye umfundisi ngoba azi abantu bathanda amanga wayeke icahlo zakhe zezinja wathatha indala ebhoboke ngaphansi wawushumayeza ngazo wathi ngibiziwe bazane ngibe nje bakhala inyembezi uma usumbuka lo muntu okade ashumayela engane ecala ngisho ingane yesikole ingenazi icathulo nje bathanda amanga abantu kuneqiniso bayishaya imali niyangizwa kodwa uthi ngithini ufuna mangifuna ukucela kini imali ngifaka ngilanda amahlipha ayekhehla lapha ekhaya elelusa inkomo uma wena ungibonje lo ngaqala ukushumela ngo1991 sengehlulwa ukucela isicathulo kuwe ngihlala nawe plus ngithe ngize ngizoma la ethendeni nesicelo sibhobule kwenze njani inkingi kuphi ukugula kona lokho kodwa ngoba abantu bayawathanda amanga ukuze ubazuze sebenza amanga umane ngabafundi bami niyolazi iqiniso neqiniso liyonenze njani liyakunikhulula aselikhulume bazana noma silingabhadari selikhulume noma lingenayo isarali kodwa silenze njani selikhulume iqiniso amatshe masha indala ake sithi bazalwane kwabase Efesu chapter 2 lapha kubo verse 14 lethi iBhayibheli uJesu ngomzimba wakhe wabhidliza udonga olwahlukanisayo olongibutha
enza balokho kubili ube kunye. Fondele abase-Efesu chapter 2 qale kuverse 14. Ngokuba yena unguthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye nobhidliza udonga olwahlukanisayo olungubutha ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha enze ukuthula ngomzimba wakhe. Amen. Uyakuthanda uJesu. Yabo nje bahlangene kanje usathana kathokoze. Amen. Uma abangcwele behlangene kunesibusiso esikhulu. Bayazi abazona babehamba kuqala uNkulunkulu nomuntu omusha kulesa sikhathi esafika ukuthi kwakwenzeka ne-stadium. uNkulunkulu ehlonipha ukubona abangcwele bemunye behlangene ngoba kwakuvele kuyipurpose yakhe ukuthi ibandla lihlangane. Lengicela ukuyikhulumela phansi bazalwane. Kwakuyintokozo, kuyintokozo. Beyiqala lenkonzo baba hombatho ongathi umhlaba uyabhubha, uJesu uyabuya. Uzamazama umhlaba. Abantu babe uphatha umsakazo behamba ngogandaganda babophela umsakazo bethi angifuni ukuphuthwa inkonzo kaNkulunkulu nomuntu omusha. Mama ngubani nokwethemba beyizimbongo bevusa uNkulunkulu lesosikhathi. Beyibonga inkosi kuzamazama istadium ukuphenduka abantu kungashunyayeliwe. uNkulunkulu ehlonipha ukubona ibandla lihlangene. And I promise you ukuthi masingake simemezele lapho Lundi sihlangana nezingceko nabagcotshwa sithi siye stadium salapha. Kuthiwe nje Sunday ake silengisokhiye endlini zethu zokukhonza Sunday ke sibeke neSunday esiya ngayo estadium njengabantwana bakaNkulunkulu abasindiswe bonke zonke zenxeba zasoLundi zonke zaphuma ohlangothini ake zohlangana estadium kanye. Ungayibona into engenzeka. Webazalwane laba bahlale betefa bethi bona ngeke bafike eplaza ngenyawo ngalelo langa abantu ngeke bafune transport. Ngoba lapha kade ngabe content ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova bezibone sebese stadium bengakafiki nabaphethwe ngamadolo ayophela nabaphethwe amaqolo behambe bedumisa endleleni begijima bengekho late kukhona into ethi abangcwele bayohlangana estadium enumnikazi webandla uJesu naye nomangcwele nokubazobe lihambele ibandla estadium. Ungayibona into engenzeka lapha masifika ngeke sibathandazela abagulayo ngoba isikhathi salokho siyobe singekho kodwa uNkulunkulu uyovela nje take over ngoba unity is the power. Anisho nithi amen. Ngifuna noma le ngifuna sikhulume kahle ngoba kuba sengathi ukuxeka sikhulume nje uyazi ngikhulumela ukuthi enhlizweni yethu bazalwane silizwe icala angifuni mina sikhohlise kube ngathi njoba kunje kuhle angithandi sikhohlise ngeke sidlule thina ushembe benethempele elilodwa nantiya lapha kwa A ushembe lodwa ithempele ngeke thina sedlula ushembe amaRoma nanka ya eSan Francis onke nawa la akhonza lephezulu thina ngeke sedlule ngamaRoma thina niyangizwa ofakazi namba la ngezansi ngeke wathola amathempele ofakazi ewuthula linye alikho mshelo kwa A khonza lapho fakazi bakajo amasabatha nanka lapha eBsouth onke amasabatha kodwa amaKristu lento ifika imjabhise nje uJesu ukuthi zonke inkolo ziyabuhlonipha ubunye bazo kodwa uma kufika lenkolo estrong and istrong bazalwane uSathane futhi umelena nje ngoba uyazi ithi strong ayikho inkolo enamandla njengale uyibambe kuthe nje ayingahlangani. Ngihlele ngizwa kubatshaza kuthiwa akekho umholi onamakholwa njengoShembe amanga akekho umuntu onabalandeli njengoJesu akekho. Ngikhuluma iqiniso angisho laba abayisontelayo bengasindisiwe ngisho nje abasindisiwe nje akekho onabalandeli njengoJesu ukuthi ishwa lakhe uJesu umzimba wakhe izitho ayiphonsekele zaphonsekana ayifuna ukuhlangana ekhanda umzimba owodwa
kodwa kuzokwenzeka. Asingayixaki futhi singalwi futhi singashayani kodwa sikhale ukuthi inkosi ayenze intando yakhe ngoba kumele uyazi le ndaba abunye bazana noJesu wabona ukuyishumayela kuzocasula abantu akazayishumayela wavela ayithandazela ku chapter 17 kuJohn wayikhulekela ngoba iserious ibucayi John ngikhuluma lapha nje ibucayi yenza ukungathi abantu sewuyaxeka ngoba njoba ibandla lingemunye nje nami angikho muhle nami nginesandla ekutheni ibandla lingabe linye nawe unesandla kusho ukuthi sonke asikhathazeke uma vele umuntu othi singenze njani kusikhathaza ngoba vele bazalwane kahle ibandla lokuthi kufanele libe linye uma kuthiwa kulotshwa ibandla laseKorinte kwakusho abangcwele bonke baseKorinte behlangene ndawonye ngiyangizwa bazalwane kodwa namhlanje makuthiwa kule ibandla lasoLundi ngeke incwadi ithandwe emuntu eposini ngoba bazothi liphi ngoba maningi kanti linye kodwa ke siyeza isikhathi maduze sesofika ngoba kuyinjongo enhliziyo kaNkulunkulu wena uyazi ukuthi uthanda kanjani ukuthi ngikhonze nawe nami uyazi ngithanda nje ngikhonze nawe lento lesi umoya kaNkulunkulu lokithi ongasonti uyayilambela lento yobunye njobula uzongisupporta ingoba ungithanda khonto engithandayo phakathi kuwe noma inyama yakhe ingangithandisisi kahle kodwa khona lento ekuwe nalento yakimi ethanda nayo ingani uyangazi ngishumayela liphi ivangeli ubungeke uze kodwa khona lento eyeqala lodonga lolo lwaziyo iyedlula ithi wozongibona wozongisupporta ngoba yona ilambile iyafunana angithi mina ngingumlenze wena uyingalo omunye uyisinqa omunye uyisandla lethi iyafunana noma sithanda singathandi bazalwane lesi isikhathi sikamathambo hlanganani le bazalwane le ngifuna mina nani isigulise singayithathi kala ngithi ngeke mina thina nani sehlulwe ngamanaza abuhloniphi ubuNazaretha bawo Sengiphoxile bazalwane ingane ngikhuluma nje sobala ngiyenza umfanekiso ngithi mina ngeke bazalwane sehlulwe thina ngamaNazaretha abuhloniphe ubuholi bukaShembe bese kuthi thina bakaKristu singabuhloniphi ubuholi bukaJesu thina ayikho into esiyibangayo ngoba mina ngiphumela na uphumela manje kufuneka umuntu ophumela nophumela sikhuza isiqubulo sika 37 Hezekiyeli mathambo hlanganani kusuka ithambo liye kwelinye ithambo bese kuba yimpi enkulu impela ngoba lento ekuwe naleke imanye ngahlangana yimpi enkulu impela mangathiwa amaKristu asindisiwe angisho abasonti amaKristu asindisiwe sinje sobe siseplaza silizingeza nje iplaza ka7 singakhuluma ilotho hayi samba simemeza kodwa sesibatshela lithi ngo7 siyoqala soze sime ngo1 samba kuyophuma amaphoyisa ahulumeni ayomisa imoto kuvula imgoqo kube khona ezovalwa samba sithi asifuna ukukhuluma siyobusisa nje uLundi sobe sinyathela samba nje sobe singasheshi ngoba sobe samba nezalukazi zethu khonto ngenzeka ikhonto ongayizwa ngoba sikhona njengoba uSathane ehlakaza nje uyazi ukuthi siyingozi kangakanani bamba ke sengithandaza uthi ke uJakobe hamba nogawula izinti bamba abafana bakhe bayigawula izinti usethi ke zihlanganiseni bayihlanganisa izinti uqala komdala uthi yephula uthi yephula akuphuleki kwaba komunye kwaze kwaba kosegcineni mase behlule uthi akuphuki usethi ke qaqana baqaqutha kube yilona lo wathatha lwakhe ugongolo noma udondolo noma induku walo wayithatha yakhe wathi akwephulwe wathi phaqa wasethi lokwaqala uma nihlangene njengalenyanda enihlule kuyiphula niyonqoba kodwa manihlukene njengalezi nyanda